ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аз телевизиони тоҷикистон. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Шарифҷон Ҳусейнзодаи ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бинои муҳташами баландошёнаи истиқоматӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Гирду атрофи иншоот бо санъати баланд оро ёфта, дар он барои бозиву дилхушии кӯдакон майдончаи алоҳида, барои дӯстдорони варзиш майдони бозиҳои футболу баскетбол ташкил гардидааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо имкониятҳои бинои нав нахустин калиди ҳуҷраҳои истиқоматиро ба кормандони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим намуданд. Гузориши хабарнигорон. 29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Шарифҷон Ҳусейнзодаи ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бинои муҳташами баландошёнаи истиқоматиро ки бо санъати хоси меъморӣ бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншооти нав аз 19 ошёна ва 591 хонаи истиқоматӣ иборат мебошад. ҳуҷраҳо аз 1, 2 ва 3 хонагӣ иборат буда бо санъати баланди меъморӣ ва шаклу намои зебо бунёд ёфтааст. иттилоъ дода шуд ки сохтмони бинои истиқоматӣ соли 2017 оғоз ёфта, дар идомаи корҳои сохтмонӣ зиёда аз 300 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор ва маоши хуб гардиданд. зимни сохтмон ба масъалаи сифати маҳсулот ва корҳои анҷомёфта диққати аввалин дараҷа зоҳир карда шудааст. бинои нав ҳамчунин бо истифода аз нақшу нигори миллӣ оро ёфта, ҳар як қисми он бо 2 адад лифти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар маҷмӯъ иншооти мазкур аз 6 қисм иборат мебошад. иншооти мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил бо сифати баланд бунёд гардида, шаклу намои зебои иншоот ба ҳусни пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе зебогии дигар зам мекунад. хусусан намои берунаи бинои истиқоматӣ бо истифода аз масъулаи хушсифат ва тарҳи муосир мутобиқ ба меъёрҳои шаҳрдорӣ бунёд ёфтааст. мо ҳаракат мекунем ки кормандони ҷамъият дорои масъулияти маҳдуд сарманзил хонаҳои бо сифат барои мардум пешкаш кунем. аз он ҷумла имрӯз дар бинои истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, дар кӯчаи Ҳусейнзода 10 ва Ҳусейнзода 12 мо бинои 19 ошона аз 6 блок иборат аст супоридем ва аз он ҷумла 76 хона барои кормандони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим намуданд. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки дар бинои истиқоматӣ ҳамчунин таваққуфгоҳи зеризаминии дуошона ки имконияти ғунҷоиши 285 нақлиётро дорад бунёд ёфта, дигар инфраструктураи зарурӣ аз қабили дастрасӣ ба системаи мутамарказонидашудаи гармидиҳӣ низ таъмин карда шудааст. ҳамчунин дар бинои баландошона марказҳои хизматрасониву савдо ташкил гардидаанд. гирду атрофи иншоот бо санъати баланд оро ёфта, дар он барои бозиву дилхушии кӯдакон майдончаи алоҳида, барои дӯстдорони варзиш майдони бозии футболу баскетбол ташкил гардидааст. ҳамчунин ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим дар назди бино барои машқу тамрини пагоҳирӯзӣ дастгоҳу лавозимоти варзишӣ васлу насб гардидааст ки аз он сокинон метавонанд истифода баранд. дар назди бино ҳамчунин як фаввораи зебо ва нишастгоҳҳои замонавӣ дар хизмати сокинони он қарор дорад. хусусан саҳни иншоот шомгоҳон зебову дилрабо буда, майдонча, майдони бозии кӯдакон ва роҳравҳо пурра чароғон карда шудааст. худи бинои истиқоматӣ низ бо чароғакҳои ранга зебо оро ёфтааст. зимни боздид ва суҳбат бо сохтмончиён президенти мамлакат ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода дастур доданд ки барои нигоҳдории хуби имкониятҳои фароҳам оварда шуда чораҳои зарурӣ андешида шавад, то шаҳрвандон дар баробари истиқомат ҳамчунин солиёни зиёд тавонанд аз чунин имконоти замонавӣ истифода баранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо имкониятҳои бинои нав нахустин калиди ҳуҷраҳои истиқоматиро ба кормандони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карданд. дар бинои наву замонавӣ 76 корманди ниҳоди мазкур соҳиби хонаи истиқоматӣ гардиданд. ман таи 27 сол аст дар қушунҳои сарҳадӣ хизмат менамоям ва имрӯз дар қатори дигар хизматчиёни ҳарбӣ ман низ ба хонаи бо таҷҳизотҳои муосир таҷҳизотдонидашуда дар маркази шаҳр таъмин гаштам. албатта ин мо марзбонони кишварро водор месозад ки барои марзубуми кишвари хеш софдилонаю содиқона хизмат намоем.
ҳамаи хонаҳои истиқоматӣ тамиру тармим гардида пурра бо ҷиҳози рӯзгор аз қабили қолинҳои гуногун, яхдон, телевизор, мошини ҷомашӯӣ ва дигар ҷиҳози зарурӣ таъмин мебошад. боиси хушнудӣ сарфарозист ки имрӯз оилаҳои афсарони қушнои сарҳадӣ соҳиби хона дари нав гарданд. ин як иқдоми нек ба хизматчиёни ҳарбӣ ва афсарони қувваҳои мусаллаҳ мебошад. мо дар фаъолияти хизматии худ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ба ватан содиқона хизмат кунем. аҳли оилаи мо соҳиби хона гардид ва ман ваъда медиҳам ки дар оянда дар соҳаи тиб ба ватан содиқона хизмат менамем. мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ аз ҷониби сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъмини зиндагии шоиста ва шароити созгори хизмат барои хизматчиён, афсарони артиши миллӣ ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот шароитҳои муосири кору зиндагӣ фароҳам оварда мешавад. хизматчиёни қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тӯҳфаи арзишманд изҳори сипосу миннатдорӣ карданд. мавриди истифода қарор гирифтани бинои баландошунаи истиқоматӣ бо 591 хонаи барҳаво идомаи мантиқии сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад. имрӯз ҳамчунин дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ муассисаи таҳсилоти томактабии Хуршеди Тоҷикистонро ки барои 600 нафар пешбинӣ шудааст мавриди истифода қарор доданд. сохтумони бинои кӯдакистон дар майдони 10436 метри мураббаъ сурат гирифтааст. масоҳати умумии иншоот 12000 метри мураббаъро ташкил дода ҳар як ошёнаи он аз 2400 метри мураббаъ иборат мебошад. 29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи шоҳмансури пойтахт муассисаи таҳсилоти томактабии Хуршеди Тоҷикистонро барои 600 ҷой воқеъ дар кӯчаи Аҳмади Дониш мавриди истифода қарор доданд. эй пешвои миллат дорад ба худ фазилат овард сулҳу ваҳдат бо роҳи хайру ҳикмат хуш омадед бобоҷон шумо афтоби рахшон ҳадя кардед ба моян бемисл кӯдакистон мо кӯдакони хушбахт хуршеди Тоҷикистон. муассисаи томактабӣ аз таххона ва 4 ошона иборат буда дорои 24 толор аз ҷумла толорҳо барои бозӣ ва дарсҳои мусиқиву рассомӣ, ошхона барои 275 нафар, 2 адад ҳафзи шиноварӣ барои 48 нафар, маҷлисгоҳ бо 224 ҷои нишаст, китобхонаи маъмурӣ ва электронӣ, отоқҳои роҳбарият ва идоракунӣ, маркази тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ, фаввораву соябон ва гулгашт мебошад. фармоишгар ва пудрачии иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди шаҳри зебои мо буда маблағи умумии бунёду муҷаҳҳазгардонии иншоот 51 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар ин муассисаи томактабӣ 118 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб шуданд. кӯдакистон дорои 24 гурӯҳ буда дар он 600 кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. кӯдакистон бо равияи математикии англисӣ фаъолияти худро оғоз намудааст ва намудҳои зиёди машғулиятҳо инчунин вуҷуд дорад аз қабили мусиқӣ, варзиш, математикаи зеҳнӣ, забони англисӣ, забони русӣ ба кӯдакон дарс дода мешавад. аз номи тамоми тарбиятгирандагони кӯдакистон ва кормандони муассисаи томактабӣ ба пешвои муаззами миллат миннатдории худро баён менамоем барои чунин як кӯдакистони беҳамто ки дорои тамоми шароитҳои беҳтарин аст. мо мекӯшем то насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ба арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ тарбия намоем то насли комили ҷомеа ба воя расанд. лоиҳаи иншоот аз тарафи сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пешниҳод гардида аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди пажӯҳишгоҳи илмӣ лоиҳакашии пирамида бо ба инобат гирифтани мавқеи ҷойгиршавиаш ба таври ҷорибу афсонавӣ таҳия гардидааст. ширкати мо низ кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки дар ин самт каме ҳам бошад саҳми арзандаи хешро гузорад. ин буд ки дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе
аз моҳи ноябри соли 2019 сохтмони бинои кӯдакистон барои 600 нафар кӯдак аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди шаҳри зебои мо оғоз гардида тасмим гирифта будем ки то ҷашни 29-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун як тӯҳфаи арзишманди давлату ҳукумати миллат барои насли наврасу ояндасози ин ватан аз ҷумла пойтахти азизамон шаҳри душанбе бинои мазкурро мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳем. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкониятҳои ҳуҷраҳо маърифӣ гардида иттилоъ дода шуд ки ба хотири таъмини шароити арзандаи таълиму тарбияи кӯдакон барои машғулияти кӯдакон синфхонаҳо бо муосиртарин асбобу аёният муҷаҳҳаз шудааст. ҳар як ошона барои 8 гурӯҳи кӯдакон таърезӣ гардидааст. сохтмони бинои кӯдакистон дар майдони 10436 метри мураббаъ сурат гирифтааст. дар саҳни кӯдакистон фаввораҳои замонавӣ, майдончаҳои бозии футбол, майдончаҳои бозии кӯдакон, соябонҳо, ҳавзҳои шиноварӣ, таваққуфгоҳи автомобилӣ бо сифати баланду ороиши муосири меъморӣ бунёд ёфтанд. дар таххонаи иншоот ошпазхона, амбор, ҳуҷраи санитарӣ, ҳуҷраҳои дастурӯшӯи кӯдакон, ҳуҷраи шустушӯи либосу матоъҳо, дарзмолкунӣ, машваратӣ, ошхона, 2 ҳавзи шиноварӣ, ҳуҷраҳои техникӣ барои ҳавзҳои шиноварӣ, ҳуҷраҳои техникию муҳандисии бино бо ҳуҷраҳои хоҷагидорӣ ҷойгир карда шудааст. дар ошонаи якуми бино 8 гурӯҳи алоҳида ҷудо карда шудааст ки ба ҳар як гурӯҳ 25 нафари кӯдак рост меояд. дар ҳар як гурӯҳ синфхона барои дарсхонӣ, ҳуҷраи бозикунӣ, ҳуҷраи хоб, ҳуҷраи санитарӣ барои мураббиён ва хурдсолон, ҳуҷраи хӯрок-тақсимкунӣ сохта шудааст. маркази дилхушии кӯдакон бо таҷҳизоти замонавӣ дар масоҳати 415 метри мураббаъ бошад. дар ошонаи дуюми кӯдакистон сохта шуда дорои муосиртарин шароит барои фароғати хурдсолон мебошад. толор барои гузарондани маҷлиси чорабиниҳо бо 224 ҷой дар ошонаи сеюми бинои муассиса бунёд гардидааст. дар ошонаи чоруми муассисаи таҳсилоти томактабии Хуршеди Тоҷикистон барои кӯдакон синфхонаҳои дарсҳои иловагӣ, китобхонаҳо, ҳуҷраҳои компютерӣ ва дар қисмати дигари он толорҳои варзишӣ, гимнастика, тайквандо, акробатика, толори расмкашӣ, мусиқӣ ва курсҳои иловагӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. дар сохтмони иншоот 600 нафар бинокор ва дигар мутахассисони соҳа дар 2 баст фаъолият карданд. дар рафти сохтмон коргарон ба истифодаи маҳсулоти беҳтари сохтмонӣ, насби таҷҳизоти муосиртарини огоҳкунанда аз ҳодисаҳои эҳтимолӣ, инчунин иҷрои саривақтию босифати корҳо дар иншоот, истифодаи масолеҳи сохтмонӣ аз ҷумла маҳсулоти ороишӣ ва таҷҳизоту васоили истеҳсоли корхонаҳои ватанӣ бо риояи талаботи шаҳрсозии муосир таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. барои ободонии гирду атрофи муассисаи томактабӣ низ корҳои мушаххас амалӣ шудааст. дар иншооти нави замонавӣ барои таъмини бехатарӣ 300 адад таҷҳизоти огоҳкунӣ аз сӯхтор ва 210 камераи мушоҳидавӣ насб гардидааст. барои ободу зебогардонидани саҳн ва атрофи муассисаи таҳсилоти томактабии Хуршеди Тоҷикистон 1160 метри мураббаъ мунфарш, 2545 метри мураббаъ роҳравҳо сафолакпӯш гардида 300 000 гулҳои ороишӣ шунонда шудааст. равшannамоии иншоотро 49 адад фурӯзонак таъмин мекунад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода ифтитоҳи иншооти муосиру хуштарро ба кӯдакони хуштолаи кишвар муборакбод гуфтанд. лозим ба таъкид аст ки баландбардоштани сатҳу сифати ба донишандозӣ фарогирифтани насли ояндасози кишвар
инчунин беҳтар намудани омодагии томактабии кӯдакону наврасон бо дар назар дошти нишондодҳои паёми солонаи президенти мамлакат ба маҷлиси олӣ яке аз масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе маҳсуб меёбад. ин аст ки солҳои охир дар раванди амалишавии сиёсати созандаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бунёди иншооти соҳаи маориф аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ аз авлавиятҳои хос бархурдор аст. дар давоми солҳои 2017 то 8 моҳи соли 2020 дар шаҳри Душанбе 24 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 30932 ҷой дар ду баст бунёд гардидааст. дар ин давра 6 муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 1010 нафар бунёду аз навсозӣ карда шудааст. айни замон дар шаҳри Душанбе сохтмони 12 мактаб барои 13900 хонанда ва бунёди 5 муассисаи томактабӣ барои 1350 нафар оғоз шуда корҳои сохтмонӣ идома дорад. татбиқи амалии ҳамаи тадбирҳо дар соҳаи маориф имкон медиҳад ки сокинони пойтахт аз муосиртарин шароитҳои илму донишандозӣ бархурдор гарданд.
در ناحیه فردوسی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی را مورد استفاده قرار دادند. روند تعلیم در مرکز توسط تخته‌های الکترونی و دیگر تکنولوژی پیشرفته براه مانده شده با کادرهای جوان دانش‌های زمانه معاصر در سطح بلند آموزانیده می شود که این یکی از برتریت‌های آن به شمار می رود. گزارش نوریدین قربان و بهادر استم. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه فردوسی مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی را مورد استفاده قرار دادند. مرکز تعلیمی پایتخت برای بازآموزی هیئت شخصی و سطح رهبری قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است. مکتب بازآموزی مذکور عبارت از یک چند بناها یعنی بنای تعلیمی عبارت از 18 سینخانه تعلیمی، بنای خوابگاه، بنای آشخانه. غیر از این در این مرکز تعلیمی مکتب بازآموزی زیاده از 18 اختصاص آماده کرده می شود. طبق برنامه پیش بینی گردیده مکتب مذکور 19 فن تعلیمی پیش بینی شده است که مربوط و یا منسوب به فعالیت خدمتی به واسطه قشون‌های سرحدی می باشد. در مکتب مذکور ما اصلا آماده می سازیم کارمندان مقامات نظارت سرحدی جزو تام‌های قشون‌های سرحدی را ستارشناهای دیدبانگاه سرحدی، علاقچیان، تعیینات مخصوص. غیر از اینها در این مکتب از روی یک چند ساحه‌ها یعنی تکمیل اختصاص برای محاسبان، سرداران شعبه نظارت سرحدی، سرداران دیدبانگاه سرحدی، سرداران شعبه عقیبگاهی آماده می‌سازیم. مساحت مرکز تعلیمی پایتخت 2 گکتار را تشکیل داده ساختمان انشاءات مذکور ماه اپریل سال 2020 آغاز گردید. در مرکز برای بازآموزی 400 نفر کارمندان و متخصصان در یک وقت شرایط معاصر مهیا گردیده است. مرکز از یک بنای 2 آشانه و بناهای 1 آشانه عبارت بوده با تمام تجهیزات ساحوی و دستگاه‌های مخصوص تامین می‌باشد. بنای نو مرکز تعلیمی پایتخت دارای قریب 20 صنفخانه درسی، صنفخانه‌های لنگافانی می‌باشد که متخصصان ساحه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته موجوده به کورسانتان و دیگر شنوندگان کورس‌های تعلیمی زبان‌های خارجی از جمله روسی، انگلیسی و چینی می‌آموزانند. روند تعلیم در مرکز توسط تخته‌های الکترونی و دیگر تکنولوژی پیشرفته به راه مانده شده به کادرهای جوان دانش‌های زمان معاصر در سطح بلند آموزانیده می‌شود که یکی از برتریت‌های آن به شمار می‌رود. ما افسران و پرپچک‌های قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان را وادار می‌سازد که در اجرای رسالت مقدس خویش با حس بلندی خودشناسی و وطن‌دوستی صادق و استوار بمانیم. خوشبخت از آن هستم که امروز در صف قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و در چنین شرایط‌های زمانوی خدمت می‌نمایم. وعده می‌دهیم که صمیمانه، صادقانه به خلق و وطن خدمت می‌نمایم. اتاق‌های درسی، مشقگاه‌ها، مهمانخانه برای 100 نفر، آشخانه با 100 جای نشست، کتابخانه و دیگر حجره‌های کاری از امکانیت‌های مرکز برای بازآموزی خدمتچیان میباشد. ضمن شناسایی با امکانیت‌های معاصر تعلیم در مرکز، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با رهبریت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای استفاده پرثمر شرایط مهیا گردیده تربیت درست سربازان در راه وطنداری حس مسئولیت بلند در نزد دولت و ملت دستور و سپارش‌ها دادند. در مرکز تعلیمی همزمان جهت به مشق و تمرین مشغول شدن افسران و سربازان و شنوندگان کورس‌های آموزشی تالار ورزش بنیاد گردیده است که با لوازمات معاصر ساحوی مجهز میباشد. با نظرداشت در روحیه حربی و تندرستی تربیت نمودن سربازان و کورسانتان در داخل بنای نوبنیاد مرکز تعلیمی پایتخت آثارخانه با نام تالار سبق
حق وطنداری تشکیل کرده شده است که آنها میتوانند هنگام فارغ از مشغولیت‌ها از طریق تشکل قشون‌های سرحدی و کارنمایی‌های فرزندان فرزانه ملت واقف گردند. مرکز تعلیمی پایتخت بغیر از بینای تعلیمی باز دارای فرمای پرنده پروری میباشد که در آن 7 نمود پرنده با سرشمار 2500 سر پرورش می‌یابد. در این روز محصولات کشاورزی از جمله کارتوشک، پیاز، کدو، انار و غیره که از جانب خواجگی‌های یاری رسان استحصال کرده شده است به نمایش گذاشته شد. امروز همچنین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه فردوسی پایتخت در رسم افتتاح کلوب ورزشی پرویز صابرов اشتراک نمودند. تمام تجهیزات‌های ورزشی در اساس فرمایش مخصوص در شهر گوانژو جمهوری مردمی چین با صفت جوابگو به طلبات استانداردهای جهانی ساخته شده است. گزارش خبرنگاران ما 29 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه فردوسی پایتخت کلوب ورزشی پرویز صابرov را مورد بهره برداری قرار دادند. مؤسس کلوب ورزشی جهان پهلوان پرویز صابرov میباشد و تالار با رعایت تمام معیارهای ساختمانی و معماری با مبلغ 2,400,000 سامانی از حساب درآمد شخصی او بنیاد شده است. ما تقدیم گرفتیم که یک تالار ورزشی زمانوی برای ورزشکاران، نورسان، کودکان، جوانان که آینده وطن و ملت ما هستند و ما کوشش غیرت میکنیم که در اینجا همه وقت پرچمبرداران معرفی کنندگان ملت ما باشند و از قبیل چمپیون آسیا، چمپیون جهان و بازی‌های المپیکی در تمام شرایط ورزشی را ما مهیا کرده ایم. از تجهیزات‌های نمودهای المپیک در یک دور میتونن که در یک مشق کردن در تالار گوشتین 50-60 نفر هر در یک بست و در تالاری که تمرین بدن هستند در اینجا 30-40 نفر همین خیلی میتوان در یک روز تا 150-200 نفر را ما قبول کنیم. انشاءات ورزشی از 2 آشیانه عبارت بوده مساحت زیر ساختمان آن 468 متر مربع را تشکیل میدهد. در کلوب ورزشی 15 نفر صاحب جای کاری دائمی گردیدند. تمام تجهیزات ورزشی در اساس فرمایش مخصوص در شهر گوانژوی جمهوری مردمی چین با صفت جوابگو به طلبات استانداردهای جهانی ساخته شده است. در آشیانه یکم تالار مشق بدن دارای 45 نمود تریناژور برای 55 نمود ورزشی 4 گروه هر کدام با 20 نفری در 2 است. اتاق کاری راهبری مجمع، حجره کاری مربیان، جای عوضکنی سر و لباس، حمام و در آشیانه دوم تالار مشق و تمرین گوشتین طرز جدا برای 4 گروه هر کدام با 20 نفری در 2 است در مجموع برای 100 نفر ساخته شده است. باعث افتخار ما جوانان می باشد که همیشه از طرف راهبریت دولت و حکومت چنین همکاری‌ها می شود. امروز باعث افتخار است که کلوب ورزشی پرویز صابرov افتتاح گردید که در آشیانه یکم تالار وزنبرداری و در آشیانه دوم تالار گوشتین طرز جدا شده شد. آزادانه در چنین تالارهای زیبا مشق میکنیم و همیشه در آینده همیشه حرکت میکنیم که مشق و تمرین‌های خود را زیاد کرده، محنت‌های خود را زیاد کرده در آینده پرچمبردار دولت عزیز خودمان باشیم. برای باوری کردن و اجازت دادن عائله صابرov برای تربیت نسل نورس و پیشبرد ورزش جمهوری تاجیکستان منتداری و سپاسگزاری خود را اظهار می‌نماییم. از نام عائله خود وعده می‌دهم که برای پیشبرد ورزش تاجیک، برای بلند برداشتن پرچم تاجیک در بین دولت‌های جهان، برای صدا دادن سرود افتخارمند ملی تاجیکستان سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. افتتاح کلوب ورزشی امکانیت‌های به ورزش رو آوردن جوانان را در پایتخت باز هم بیشتر کرد. در تختخانه بنا آینده نزدیک در نقشه است که برای زنان و بانوان تالار مشق بدن با تمام تجهیزات به استفاده داده شود. تجهیزات ضروری مشق و تمرین خریداری شده است. در شفت مجمع ورزشی توقفگاه برای 15 ماشین در نظر داشته شده است. اطراف بنا چراغان کرده شده، گل و بوته‌های آرایشی شینانیده شد. راهروهای نزد مجمع سفالک پوش گردیده است.
инчунин дар толори мазкур 14 адад камераҳои мушоҳидавӣ ва 25 адад таҷҳизоти оташхомӯшкунӣ барои бехатарӣ аз сӯхтор насб гардидааст. барои мо мураббиё, барои варзишгаро иққа шароити мисол хубе фароҳам овардааст ки мисол дар кадом соати бихоҳанд варзишгаро метавонанд тамрин кунанд. ҳам ҷавоно, ҳам наврасо. ман боварӣ дорам ки наврасҳое пайдо мешавад ки дар оянда парчами ҷумҳуриро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. баъди шиносоии пурра бо клуби варзишӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми варзишгари шинохтаи кишвар Парвиз Собиров барои ташаббуси шоиста бунёди иншооти муосири варзишӣ баҳои баланд дода, ҷиҳати ободии як гӯшаи диёр, таъсиси ҷойҳои корӣ ва фароҳам овардани шароити ҷалби сокинони шаҳр ба варзиш ва обу тоби бадан изҳори сипос карданд. имрӯз ҳамчунин бо иштироки асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар маҷмӯъ дар шифохонаи марказии ҳарбӣ 350 кати хоб мавҷуд аст ки барои бистарӣ ва табобати беморон шароити зарури фароҳам мебошад. ҳадаф аз навсозӣ ва бо дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамони тиббӣ муҷаҳҳаз гардонидани шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ки ба меъёрҳои байналмилалии беҳдошт ҷавобгӯ аст иборат мебошад. гузориши Муҳиддини Муҳаммад Довуд ва Маъруфи Абдулло. 29 сентябр асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ карданд. шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ соли 1962 бунёд гардида буд ва бо дастури бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як муддати кӯтоҳ пурра навсозӣ гардида ба талаботи замони муосир мутобиқ карда шуд. шифохона барои табобату муолиҷаи ҳайати шахсӣ ва хизматчиону аскарони қушунҳои сарҳадӣ махсус гардонида шудааст ва имконияти табобати тамоми бемориҳоро дорад. бино аз 4 ошёна иборат аст ва дар он шӯъбаҳои қабули беморон, ҷарроҳӣ, бемориҳои дарунӣ, рӯҳ ва асаб, эҳёгарӣ ва матҳушкунӣ, табобати дандон, ташхисгоҳ, озмоишгоҳи клиникӣ биокимиёвӣ, вирусологӣ, утуқҳои рентген, ташхиси ултрасадо, кардиологӣ, амрози дарунӣ ва физиотерапевтӣ мавҷуд мебошад. дар шифохонаи марказии ҳарбӣ ҳамчунин дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳаи тиб аз ҷумла дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ, оксигенераторҳо, дастгоҳи махсуси тиббӣ барои тоза кардани роҳи нафаси беморон, дастгоҳи барқии санҷиши кори дил, санҷиши системаи асаб, дастгоҳи эндоскопӣ, кардиомонитор ва дигар таҷҳизот ки истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи дунёст ва дар рафти амалиёти ҷарроҳӣ ва эҳёгарӣ босамар истифода мешаванд васлу насб карда шудааст. дар маҷмӯъ дар шифохонаи марказии ҳарбӣ 350 кати хоб мавҷуд аст ки барои бистарӣ ва табобати беморон шароити зарурӣ фароҳам мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз шароити муҳайёшуда ва корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода таъкид намуданд ки афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ ки дар ҳифзи марзу буми кишвар шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд ва амнияту суботи ҷомеаро таъмин менамоянд, ҳукумати кишвар баҳри беҳдошти саломатии далерони шуҷои ватан чунин шароити ташхису табобатро муҳайё кардааст. ҳадаф аз навсозӣ ва бо дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамони тиббӣ муҷаҳҳаз гардонидани шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ки ба меъёрҳои байналмилалии беҳдошт ҷавобгӯ аст иборат мебошад. масоҳати умумии шифохонаи марказии ҳарбӣ 7.5 гектар буда дар ҳудуди он биноҳои ташхисию табобатӣ ва ёрирасон ҷойгиранд. соли ҷорӣ бо дар назардошти вазъи эпидемиявии ҷаҳони муосир
дар шифохона барои муолиҷаи гирифторони бемории сироятӣ боз як бинои нав сохта ба истифода супорида шуд. бинои нави дуошонаи бемориҳои сироятӣ аз 43 ҳуҷра ва 70 кати хоб иборат буда бо дастгоҳу таҷҳизоти навтарини тиббӣ таъмин гардидааст ки пурра ба меъёрҳои замони муосир ҷавобгӯ мебошад. тамоми ҳуҷраҳои ин бино дорои катҳои хоб, дастгоҳҳои зарурии тиббӣ, утоқҳои алоҳидаи ёрирасон ва дигар шароити лозима мебошад. шӯъбаи бемориҳои сироятӣ шифохонаи марказии ҳарбии қушунаи сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тамоми маводҳои доруворӣ ва таҷҳизотҳои тиббии муосир, аз он ҷумла бо таҷҳизоти нафасдиҳии сунъӣ, кардиомонитор ва дигар намуди таҷҳизотҳое ки дар айни замон барои мо лозим мебошад таҷҳизонида шудааст, ки мо бевосита сари вақт беморонро аз муоина гузаронида, хизмати тиббӣ расонида ва табобатро бо пуррагӣ гирифта ва ба ҷои хизмат барои идомаи хизмати ҳарбӣ равон менамоем. шӯъбаи бемориҳои сироятии шифохонаи марказии ҳарбӣ дар як баҳс метавонад то 70 нафарро ба ҷои хуб таъмин намояд. дар шифохонаи мазкур 6 адад нақлиёти ёрии таъҷилӣ мавҷуд аст ки барои саривақт интиқол додани беморон пешбинӣ гардидааст. дар маҷмӯъ дар шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ 75 нафар фаъолият менамоянд ки аксари онҳо мутахассисони баландихтисоси соҳаи тиб мебошанд. минбаъд табибони ҳарбӣ афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадиро бо истифода аз катҳои функсионалӣ ки қаблан мавҷуд набуд ва дигар таҷҳизоту дастгоҳҳои навтарини соҳаи тиб ба ташхису табобат фаро мегиранд. мо табибони шифохонаи марказии ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ворисони синои бузург баҳри ҳифзи ҳаёт ва саломатии хизматчиёни ҳарбӣ шабу рӯз заҳмат мекашем. аз натиҷаҳои дилхоҳи фаъолияти худ ҳамчун табиб басо сарфарозу ифтихормандем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон барои табобати афсарону сарбозон ва оилаҳои онҳо ки ба табобат ва ёрии тиббӣ эҳтиёҷ доранд супоришҳои қатъӣ доданд. дар ҳамин ҷо пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба бунёди 6 қисм биноҳои истиқоматӣ ки аз 16 ошёна иборат мебошанд ва ба хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст санги асос гузоштанд. иттилоъ дода шуд ки дар биноҳои истиқоматӣ ки 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ мебошанд барои буду бош ва зисти хизматчиёни ҳарбӣ беҳтарин шароит фароҳам оварда мешавад. биноҳои баландошонаи истиқоматӣ дар маҷмӯъ 576 ҳуҷраро дар бар мегирад. طول سالهای صاحب استقلالی توجه به فعالیت باثمر کارمندان ساختارهای قدرتی و فراهم آوردن شرایط ارزنده کار و خدمت بیشتر گردیده، زمینه مادی و تکنیکی جزء تامهای مقامات امنیت مملکت با تکنیک و تجهیزات ضروری مکمل می‌گردد. مسئولان شفاخانه مرکزی حربی نقشه دارند که در فرصت‌های نزدیک شعبه‌های نوی طبابت بیماری‌های زنانه، مریضی‌های پوست و زهروی و جراحی کودکانه را نیز تأسیس داده به احتیاجمندان خدمت بلندصفت طبی رسانند. اکنون در شفاخانه مرکزی حربی قشن‌های سرحدی امکانات جراحی اکثر نمود بیماری‌ها فراهم آورده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به مسئولان برای استفاده پرثمر امکانات‌های فراهم گردیده دستور و سفارش‌های مشخص دادند. کارمندان شفاخانه مرکزی حربی قطعه زمین نزد شفاخانه را ثمرناک و عاقلانه استفاده برده کشت و پرورش محصولات گوناگون کشاورزی را به راه مانده‌اند. در کشت تکراری در قطعه مذکور کرم، سیرپیاز، شلغم، کارتوشکا، پیاز، سبزی، لبلبو، بویمیجان، لوبیا و جواری مکه کشت کرده شده است که حاصل به دست آمده محصولات کشاورزی برای احتیاجات شفاخانه مرکزی حربی قشن‌های سرحدی استفاده برده می شود. استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی، زمین‌های سرحدی، زمین‌های خوجگی و رسون اون سپارش و توصیه‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با ما داده است سری وقتی بوده هر یک وجه زمین را ما ثمرناک استفاده برده ایستادیم. از اونی که شما در این زمین می‌بینید تمام محصولات برای استعمال شفاخانه مرکزی که ما قرار داریم در آنجا سربازان بیماران هستند از این سبزیجات 100% استفاده کردن می‌توانند. از اون جمله کرم، شلغم، سبزی، لبلبو، کبوتی ها تمام اون چیزایی که در خوراک سربازان استفاده کرده میشه در این زمین ها کار کرده شده است و محصولات تر و تازه هستند برای استعمال فایده‌ناک میباشند. تمام راهروهای حدود شفاخانه منفر شده، ایوان و نشست کرسی ها گذاشته شده است.
امروز سروازیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف با سفر کاری به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. سروازیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف را در فرودگاه بین المللی دوشنبه معاون سروازیر مملکت دولتشاه گل محمدزاده و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. امروز در شهر دوشنبه جلسه هفتم کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی برگزار گردید. در جلسه مسائل‌های مهم دوجانبه و بسیار جانبه مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده برای تقویت بخشیدن همگرایی بین تاجیکستان و ازبکستان نقشه‌های مشخص پیشنهاد گردید. سمندر اسکندرزاده و علیدین کریم گزارش می‌دهند. کاری جلسه هفتمی کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با ملاقات هیئت‌های هر دو جانب در دایره محدود آغاز گردید. در کاری جلسه هیئت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست سروازیر مملکت قاهر رسولزاده و هیئت جمهوری ازبکستان تحت ریاست سروازیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف اشتراک داشتند. مورد ذکر است که جمهوری ازبکستان در پنجگانه شریکان خارجی تجارتی جمهوری تاجیکستان موقع استوار داشته گردش سودا بین این دو کشور دوست از 12 میلیون دلار سال 2015 به 362 میلیون دلار در سال 2019 رسید. این نشان دهنده 30 برابر افزوده است. در 6 ماه سال 2020 حجم گردش سودا با ازبکستان زیاده از 217 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. گردش سودا با ازبکستان در حجم عمومی سودای تاجیکستان با کشورهای خارجی زیاده از 7% را تشکیل می‌دهد. در 8 ماه سال جاری صادرات مال و محصولات از جمهوری تاجیکستان به جمهوری ازبکستان 53 میلیون دلار را تشکیل داده است که 24% حجم عمومی صادرات جمهوری تاجیکستان را در بر می‌گیرد. واردات مال و محصولات از جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان در این دوره 164.6 میلیون دلار را تشکیل نموده است. با دست آمدن نتیجه نیک همگرایی میان این دو کشور دوست، ثابتگر سیاست موفقانه و دوربینانه سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان بوده، به خاطر تقویت بخشیدن همکاری‌های استراتژی، عملی سازی تدبیرهای نشانرس جریان دارد. جانب‌ها اثنای برگزاری جلسه هفتم کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، ساحه‌های راه و نقلیات، صنعت، کشاورزی، سیاحی، معارف و علم، تندرستی، تجارت، سرمایه‌گذاری، راه و نقلیات، انرژتیکا، گمرک، صادرات و فرهنگ را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. تاکید گردید که کمیسیه همچون وسیله مهم و ثمرناک رشد همکاری‌های اقتصادی فعالیت نموده برگزاری جلسه نوبتی برای تکان بخشیدن همکاری‌ها بین تاجیکستان و ازبکستان زمینه سازگار را فراهم می‌آورد. همچنین راه‌اندازی لایحه‌های مشترک اوید به تأسیس شرکت اینوستیسیونی تاجیکستان و ازبکستان ضرور شماریده شده جهت استفاده وسیله‌های دیپلماتی اقتصادی پیش از همه توسط راه‌اندازی تماس‌های مستقیم بین دایره‌های تجارتی با مقصد عملی گردانیدن لایحه‌های اینوستیسیونی مشترک برای استحصال محصولات رقابت‌پذیر هوسمندی ظاهر گردید. جلسه هفتم کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی در سطح بلند دایر گشته در آخر کاری جلسه جانب‌ها از نتیجه جلسه هفتم کمیسیه قرارهای ضروری را به امضا رسانیدند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون به معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آمادگی جدی می‌گیرند. در ناحیه بلجوان شعار و نوشتجات تجسم کننده روز انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نصب کرده شده آمادگی‌ها ادامه دارند. گزارش خبرنگاران ما.
در نویای بالجوان برای در سطح بلند دایر نمودن معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از جانب حوزه انتخاباتی بالجوان رقم 48 اوید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تمام اوچاسک‌های انتخاباتی حدود حوزه مذکور با شرایط لازمه تامین گردیده است. از طرف کمیسیون حوزوی انتخاباتی بالجوان 48 در جماعت دهاتی بالجوان 5 اوچاسک انتخاباتی، در جماعت دهات تاجیکستان 5 اوچاسک، در جماعت دهاتی به نام سیف رحیم 8 اوچاسک، در جماعت دهاتی به نام سفر امیرشویف 4 اوچاسک و در جماعت دهاتی سری خسار 8 اوچاسک انتخاباتی تأسیس شده است. در 30 اوچاسک حوزه انتخاباتی بالجوان رقم 48 که 104 دهه را در بر میگیرد از طرف کمیسیون اوچاسک‌های انتخاباتی 17487 نفر انتخاب کنندگان به قید گرفته شده است که از این شماره 412 نفر آنها بار اول در این چهاربینی مهم سیاسی شرکت می‌ورزند. در اوچاسک انتخاباتی رقم 1523 نفر آوازینده به قید گرفته شده است. اوچاسک انتخاباتی ما برای گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پورا آماده است. برای اشتراک فعالانه ساکنان در معرکه انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دایره کارهای مودگی از جانب حوزه انتخاباتی بالجوان رقم 48 در برابر نصب شعار و وعظه‌ها همزمان در میان اهالی نیز کارهای فرماندهی براه مانده شده است. در همکاری با گروه‌های اختیاریان بخش کار با جوانان و ورزش جهت تشکیل سطح بلند این چهاربینی مهم سیاسی تا این دوره زیاده از 93 مراتبه صحبت و واخوری‌ها گذرانده شده و این روند ادامه دارد. اوچاسک‌های انتخاباتی نویا در اساس طلبات قانونی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان اوید به انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و نقشه چهاربینی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان پورا بر روز برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آماده گردیده است و ساکنان نویا به خاطر رشد و پیشرفت و آینده باز هم درخشان کشور اقدام گرفتند که در این چهاربینی مهم سیاسی فعالانه شرکت خواهند ورزید. در ناحیه عبدالرحمن جامی ساختمان میدان پرچم دولتی آغاز گردیده در ماه نوامبر مورد استفاده قرار داده می شود. همزمان بنیاد و نوسازی بیش از 75 انشاءات دیگر جریان دارد که تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده سپاریده می شوند. گزارش خبرنگاران ما. روند با صورت کارهای آبادانی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در زمینه گرامی داشت سطح بلند از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان منشأ گرفته شهروندان هدف دارند که این صحنه‌های بزرگ و فرخنده را با دستاوردهای شایان مهنتی استقبال گیرند. در ناحیه عبدالرحمن جامی ساخت و ساز قریب 200 انشاءات به نقشه گرفته شده بود. طور اطلاع دادن قبل از همه در جماعت شهرک عبدالرحمن جامی نوشتجات درآمدگاه ناحیه و جماعت با طرح خیلی زیبا و معاصر بنیاد کرده شده است که از آبادی این گوشه وطن درک می‌دهد. در ساخت و ساز چنین انشاءات صاحبکاران ناحیه عبدالرحمن جامی نیز حصه ارزنده می‌گذارند. در صحن بینای مقامات اجراییه و شعبه فرهنگ ناحیه عبدالرحمن جامی بنیاد میدان پرچم دولتی را به نقشه گرفتند. کارهای سازندگی در این رمز دولتداری با مرام جریان داشته هفته‌های نزدیک مورد بهره برداری قرار داده می شود. میدان پرچم ملی در شهرک عبدالرحمن جامی به زینت مرکز ناحیه شکوه بیشتر ارزا می کند. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه عبدالرحمن جامی 195 بنا انشاءات‌ها گوناگون به نقشه گرفته شده تا به امروز 141 بنا انشاءات‌ها ساخته به استفاده داده شده است و عین زمان در پرچم دولتی ساختمان ادامه دارد و البته با دستگیری کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای ساختمانی ادامه دارد. بلندی پرچم دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی 40 متر رو در بر گرفته تصمیم گرفتیم که تا 6 نوامبر سال 2020 ساخته به استفاده بدهیم. در دایره نقشه چهاربینی ها تشکیلات و مؤسسه های ناحیه عبدالرحمن جامی کارهای آبادانی را وابسته به سمت و ساحه خود تحکیم بخشیدند. کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه عبدالرحمن جامی محض با نظرداشت پذیرایی از جشن‌های بزرگ و تاریخی انشاءات ساحه را پورا تجدید و از نوسازی کرده وضع خدمت‌رسانی تأمینات آب را به خواجگی‌های کشاورزی بهتر نمودند. دوام سال زیاده از 25 انشاءات‌های گیدراتکنیکی از تعمیر برآورده شدند، رنگ بار کرده شدند. 2 ایستگاه آبکشی ناحیه که به 1176 گکتار زمین آبیاری میکند پورا از تعمیر برآورده شد و در دوام سال زیاده از 300 گکتار زمین ها حالت ملیارتیشون به گردانده شد که این به نتیجه دلخواه گرفتن از طرف خواجگی دهقانی و فرمری یک مساعدت کلان میکند. این چنین بعد از 1 اکتبر
همین سال نقشه چهاربینی تیرمایی زمستانی برای سالهای 2020-2021 آغاز می‌یابد که در آن به نقشه گرفته شده زیاده از 48 کیلومتر زهبور و زهکشا توزیع کرده می‌شوند و زیاده از 40 کیلومتر شبکه‌های آبیاری توزیع کرده می‌شوند، زیاده از 25 نقطه‌های آبچینکنی، زیاده از 30 تا انشاءات‌های گیدرخ تکنیکی تعمیر و ترمیم می‌شوند و رنگ و بور کرده می‌شوند. همین گونه کارهای سازندگی در بیمارخانه مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی و کارخانه فرعی دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول به راه مانده شده است. ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی هدف دارند که با تحکیم چنین اقدام‌های سازندگی در آبادانی ناحیه حصه ارزنده گذارند. در 8 جماعت شهرک و دهات ناحیه دیوشتیچ ولایت سوخت با جلب مبلغ‌های دولتی و سهم صاحبکاران موفق و حشرهای عمومی ساکنان یکچند انشاءات گوناگون بنیاد می‌یابند. در جماعت دهات وطن ناحیه مرکز سودا به استفاده داده شده 50 نفر با کار دائمی تامین می‌گردند. گزارش مضبوط با بازاده از ناحیه دیوشتیچ. امروز مرکز جماعت دهات وحدت ناحیه دیوشتیچ هوای ادانه به بر کرده بود، زیرا آرزوی چندین سالی زیاد از 85,000 نفر اهالی جماعت‌های دهاتی به نام اسماعیل سامانی وحدت و راسرو بود که برای خرید و تامین احتیاجات روزگار وقتی پرقیمت را به طی کردن 20 کیلومتر راه مصرف کرده به بازارهای مرکزی ناحیه دیوشتیچ و یا شهری استرابشان می آمدند، جامعه عمل پوشید. جهت استقبال سزاوار از جشن مکرم و فرخنده ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره عمل سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، صاحبکار ورزیده تاج‌الدین شمسی با دستگیری و کمک برادران در جای پرتاب و نوآباد مرکز خدمت‌رسانی و بازار را به مبلغ 1 میلیون سامانی بنیاد و مورد استفاده قرار داد. انشاءات از تخانه و 2 آشانه عبارت بوده به طور معاصر و جوابگوی طلبات معماری شهرسازی ساخته شده است. در تخانه محصولات به فروش آماده گردیده نگاه داشته می شود. در آشانه یکم مغازه فروش مواد خوراکواری نیاز اول و اداره مأموری بازار جای گرفته. در صحن حولی بازار برای دسترسی زیاد از 50 نمود میوه سبزیجات، کارتاشکای پیاز، خربوزه تربوز، انواع کبودی‌های تر و خشک، کدوی ترک و دیگر زراعت‌های خواجگی کشاورزی صنعتی جای‌های علاهیده جدا کرده شده است. در آشانه دوم مهمانخانه معاصر جای گرفته است که به تاجران و دهقانان راهدور خدمت می‌رساند. حین افتتاح بازار برکت تاکید کرده شد که در بازار جای یک لطف فروش میوه سبزیجات، غله‌دانه پالیزه‌ها نیز سازمان داده شده است و در یک وقت تا 100 عدد نقلیات پربار را جای دادن ممکن است. بازار مرکزی برکت با آب تازه آشامیدنی، آشخانه، چایخانه و دیگر اینفراستراکچورهای یارسان تامین بوده. پس از مورد بهره برداری قرار گرفتن 50 نفر قوه قابل مهنتی جماعت دهاتی وحدت را با کار دائمی و معاش خوب تامین گردانید. ما برادران شمسیف ها به مبلغ 1 میلیون سامانی در منطقه کلینوات ناحیه دیوشتیچ یک مرکز سودا و خدمت رسانی یعنی بازار زمانوی بنیاد نماییم و امروز به کار آغاز نمودیم. نام بازار را برکت گذاشتیم و حرکت میکنیم که در بازار تمام میوه سبزیجات ها، خوراکواری ها و لباسواری ها و غیره به راه مانده شود. در بازار زیاده از 50 نفر با جاهای کار دائمی تامین می‌گردد. ذکری به مورد است که به استقبال سزاوار جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات وحدت ناحیه دیوشتیچ 41 عدد انشاءات سطحی مختلف بنیاد و نوسازی کلی گردانده. جهت باز هم بهتر گرداندن سطح زندگی و فراغت زیاده از 20,000 نفر ساکنان 8 دهه قدم‌های استوار گذاشته می‌شود. فعلا از 41 عدد انشاءات نقشه‌ای 36 عددش مورد بهره برداری قرار گرفته. در 5 عدد بناها کارهای ساختمان و تعمیر با مرام ادامه دارد. در جماعت دهات وحدت ناحیه دیوشتیچ بخشیده به سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در 8 دهه 41 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از 41 انشاءات سطحی گوناگون که به نقشه گرفته شده بود، از آن اکثریت صنفخانه‌های علاوگی در نزد مکتب‌های دهه اوچی 6 صنفخانه علاوگی، در دهه بسمنده 8 صنفخانه علاوگی، در دهه خاله دوست نیست 8 صنفخانه علاوگی، جمع 400 جای نشست را در بر می‌گیرند. تنها سال روان با جلب مبلغ‌های دولتی، سهم صاحبکاران با ننگ و ناموس و حشر دست جمعانه ساکنان خیراندیش و احسانکار در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی دهه اوچی 6 صنفخانه،
деҳаи басманда 8 синфхона, деҳаи қалаи дӯст 8 синфхона ва дар назди муассисаи таҳсилот миёнаи умумии деҳаи мет варзишгоҳи муосир сохтаву ба истифода дода шуд. имрӯз корҳои сохтмону васлгарӣ дар бинои дуошонаи маъмурии ҷамоати деҳоти ваҳдат бо авҷи тоза идома ёфта истодааст. сохтмончиёни сарбаланд нақшаи дар рӯзҳои таҷлил аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода қарор додани бинои мазкурро доранд. Мазбут бобозода аз ноҳияи Диваштич барои барномаи иттилоотии ахбор. бинандаҳои гиромӣ, телевизиони тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин рӯйдодҳост. Бо мо бошед.